भाई तापर टोटाल खोलिया कहबो बंद कर भाई जो कथा कहले मो पुआ मम्मी कते रहले मोर पाखे रहिबो एटा साउंड इफेक्ट है ना अच्छा अच्छा ठीक अछि आपण माने बाली यात्रा बुलिले सब ठीक ठाक अछि तो अच्छा कौन सब खाइले चिकन खाइले चिकन हां बहु रोसई कर जोइली बाली यात्रा रे अच्छा गोटे अच्छा पिला दिन बाली यात्रा मु तो एबे जानिनी एबे मु बहुत दिन ले बाली यात्रा बुलिनी पिला दिन आपण माने देखिथिबे बाली यात्रा रे 10 टंकिया बंदूक 20 टंकिया कैमेरा एटा सब यूज करछते ना पिला बेले यूज करछंती 20 टंकिया कैमेरा कथर माने मन पइला 20 टंकिया कैमेरा और पिला दिन तो मु जाईथिली 20 टंकिया कैमेरा चिलौतला कैमेरा वाला दुकान मुगला 20 टंकार कैमेरा 8 टंका उठे तो सताओ ओडा किणी आइली मो संग मते कहला एटा 20 टंकार मुगल देख भाई 20 टंकार गोटे कैमेरा किणी ना 20 टंकार उठेलु फोटो उठेलु से कैमेरा अपन देखिबे टिप टिप करिवे बाघटे हरिणटे भालुटे कुकुरटे एतिकी बाहरिबो आ किछि बाहरिबो रे बापर उठिले से बाहरिबो बौर उठिले से बाहरिबो जहार उठाओ बाघटे हरिणटे कुकुराटे 3-4टा पशु पक्षी थेबे अच्छा एमिति कैमेरा देखि छथि ना नाही 20 टंकिया सेमितिया कैमेराटा किनतेली मु संग पाखु गळैलु मुले ओटा 20 टंकिया कैमेरा किछि ना अच्छा 20 टंकार कैमेरा हो उठेलु ओटा फोटो उठेलु ओटा फोटोटा मारदेली विश्वास करबे सागे सागे ओटा अंडीरा कुकुर बाहरि पइला मुगले साग तू तो रियल रे भलो देखा जाउ उठिबो ओटा माई कुकुर अंडीरा कुकुर मिसा ओटा देखा जाउ ना इमिति कोन हला तू ठाल तोर ओटा उठाई विश्वास करो ना मोर ओटा मारला ओटा बुढा कैमेरा का बाहरि पइला अच्छा चंदन भाई जाऊ मु देखुची जे भाईकर वीडियो मु बहुत देखे आपण मन समस्त देखंती तो सही खुशी रे मोबाइल टा ऑन करके सब्सक्राइब कर दियो भाई के चैनल ठीक आउथर कह दियो थैंक यू अच्छा कहानी टा उतार गला बा कोन हला कोब थेली मु मोर मोटे पडोई डांगरा कोड थेली डांगरा कोड भाई भारी पइला मो ब्रह्म जलिला मु पळेली कोडी कहले दुकान मैं की कैमरा दे कोई और भाग कुकुर चली बिलाई कोई की कैमरा दे ना 20 टंकार तते को सोनी अल्फा कैमरा दे आउ पिला दिने बालीयात्रा जेतु बालीयात्रा आदि चली जी बालीयात्रा विषय मु कहबो बेसी पसंद करबी मंगुलिया तू ठियाबू कहबो ना बसी पड़िबू ना ना मु ठिया मु चालची बुलिची लोक एमिति एंटरटेन हो रेडी ठीक अछि बालीयात्रा आउ गोटे कथा देखिबे मु मो पिला दिन बालीयात्रा कथा कहूची 20 टंका नै आमे जिबू विश्वास करबे 405 टंका खाइ गेसी केमिति कहले मु जानि छी जगतसिंहपुरिया लोक अपन बहुत बुद्धिमान लोक बहुत चालाक लोक केमिति कहले टोटल आमे कोले गुपचुप चाट दुकान में पसिबू एते कॉन्फिडेंस रे पसिबू जेमते हम बापा दुकान आ खाइ सारी एमिति बाहरी पैसा दला जेमते हम प्रोफेशनल चोर टोटल घर 20 टंका नेगी जाइतु खाइला पेट्रोल अड़ाई 405 टंका खाइ आसु किंतु आपण माने सेमिति करजुनी आपण माने सेमिति कले फसी जिवे थरे मु खाइ कि माने तळ बाट देई बाहरी पळौथली गोटे लोक हमर ता धरि पइला गोटे लोक विश्वास करबी धरि पकेला मते बोला रे कोड जाउछु मु कहली मु तळ बाट जाउथल तमे किए धरि पकेला ना तळ बाट खसुतला लोक पे हम एपटे तळ बाट जाबी मुगला तुम कि आलू छल जो आलू चोपा दल ना आलू चोपा छलकी एबे तते धरि पकेले तो पिछु चोपा छली आउ गोटे कथा बड़े कथाटे बाली यात्रा रे मोर पिला दिने मो कॉलेज टाइम रे स्कूल कॉलेज टाइम रे गोटे सुंदर झियोटे देखाला झियो कथा कहले तो कहले को होछ देखो हे भगवान सुंदर झियोटे देखाला कथाटी आगु को बढ़ेगा सुंदर झियोटे देखाला मु कहली कथाटी टिके आगु को बढ़ेगा दरकार कथाटी टिके आगु को बढ़ेगा दरकार मु पहुंच गली मु टिके अल्प करी आखिटा मार देली आखिटा मारी देली आउ सियाली नो नियाली छना अच्छा टोटल गिटार उड़ी बागी एटा
ଛାଡ଼ି ଯିବା ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ମୁଁ ଆଖି ମାରିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେପଟୁ ସିଏ ବି ହାଲକା ଇସାରା ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ଟଙ୍କା ଯଦି କଥା ନ ଧରିପାରିବ ଆରେ ଟେଷ୍ଟର ଜଳୁଛି ମାନେ ରେଡି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ କଣ କଲି ମୁଁ ଆଉ ଡରିଲା ପିଲା ତ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ ନା କ୍ଷମା କରିବେ କଲେଜ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଫଡା ହେଇଥିଲା ଘରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ନା ସେଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ କଣ ସିମ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ସିମ୍ ଆମ ଘର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକ ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସିମ୍ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ ନା ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତମ କଲେଜରେ ତ ପଛରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟି ପଡିଥିଲା ସେ କଣ ନା ଟିକେ ଛାଡି ଯା ତାରି ଫୋନ ଆଇଛି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଫସିଯିବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଝିଅ ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଫସିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ଗୀତ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏପଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରେଡି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା ଛୁଇଁବା ମନା ଛୁଇଁଲେ ତ ଖାଇବ ହାତ ଲଗାନା ମୋ ସରଳ ସାଙ୍ଗଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ପଚାରିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ଗୀତର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆରେ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ମାନେ କବି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନାଟି ନରମ ବାକି ଯୋଉଠୁ ଛେନା ଆଣିବ ଟାଣ ପଡିବ ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା ତାମାନେ କବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଛୁଇଁବା ମନା ତାମାନେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି ସେ ଛେନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଉଁଛି କବି ସେଠି ପାଟି କରି ମନା କରନ୍ତି କି ନା 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 ହାତ ଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ହଳଦୀ ଗିନା ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ତ ଗିନାଟି ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଇଛି ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଗିନାଟି କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର କଥା 10 ଟଙ୍କାର କଥା ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗିନା କିଣି ଆଣେ ତାପରେ ଟିଭିରେ ଆସି ଏତେ ହଲାଉଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ 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 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଥର ମନା କଲେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କର ଏଠି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଜଳକି ରଖୁ ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଦୁକୁ 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 ମୋ କହିବା କଥା ରାତି ସାରା ବାର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଛି ସୁଇଚ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବଲ ପଡିଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଏତେ କୋଉଠି ଆଉ କଣ କହିବି ଡାଇଲଗ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିବି ଟଙ୍କା ମାନେ ରେଡି ତ ଭାଇ ଜଣକୁ କହିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ହବ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁ ଛାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଏ ଭଗବାନ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ମାଣ୍ଡୁ ଛଣ୍ଡେବି କଣ ଝାଡୁ ବାହାର ଖାଇବି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ରେଡି ପ୍ରେମ ଉପରେ କଥା ଉଠୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ କହିବି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଭାବି ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଏ ଆକୁଳ ନ ହବ ଭାଇ ଆକୁଳ ନୁହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ମୁଁ ଖୋଜୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇ ଫାଇନାଲ ଏଇ ଫାଇନାଲ ଅନୁ ଆଗରେ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରେମ ଭାବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ କିଏ କରିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ତମ ଚୁଟିରେ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କାଲିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚୁଟି ଲଗେଇକି ବୁଲିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ